Silu kaboro lan Tuhan Yesus Kristus. Sende siaparanno ke sitamu poleo pikilan te pedanda bisaran na puama tua umpamatan na pena. Ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadang na puama tua latarangi lan atu yate dia lalamay Sakaria pasala sang pulo misa ang kamisa sa lako sang pulo pitu. Apa dulu latabasa tu kadang na puama tua may komita mastambayan. Ki pasaka tu kale ki katuang ki puama tua laurangi kadami. Pamasero kan ni pagari kadida mintu kasalangki pasipato kan ni te kami to madosa upu ang urangi kadami lan panglabak na kuang ki puang Yesu ya ke kigamali itu kadami lakirangi opuang patudu kan ni patu burong na ulindu ipuang pinamasalo lan sangan na puang ki puang Yesu ki masambayang amin. Upu alona tu tamang kambi tay gaina tu umpo pa elok na ya tu mintu dombana na rampoy mirapa dang tu takia na sia ia tu mata kanan na la kope tu takia na anna maraun tu mata kanan na dipakondi na kuwa umpatorosala kan no koran umpatorosala kan no koran sulu kaboro lan puang Yesus Kristus ia tu pasanan to mangkambi ia mo tu manglaba tu ulai sia umparakai tu bembe na sia tedongna lamale nadaka tu pak dena na parakai tu bangkena sia nakampai tu panglana dio mai rupa-rupa agan la usanggangi ondong pi anna mukun urekeni tu pangkambina apa biasa duka den tu tomangkambi untampe ondong pi anna bunoi tu pangkambina. Sulu kaboro lan Puang Yesus Kristus. Pak basanta atu temo umpo kadai lako kita to kumua den tu tomang kambi kadake gauna ba atu tae gaina napokada Nabi Sakaria kumua den tu tau tomang kambi tang napotangaran tu walin na bembe na ba atu pangkambi na tae anna male undaka itu tak dena sia tae anna parakai tu bangkena sangadina na ala tu malompuna anna kande sia nalampi tu kanukunna ya tu tomang kambi tae gaina na tampe tu pangkambi na di pasang titi to untoe toyan ba tu misa pasanan ba tu kanokoran tu tak nalamase taun na tu kalalakna sangadina untiron misa bang saro kalena saro lako kale misanna apa ia tu tahu ia to mai manasa kumua la untarima duka ya upungan ba tu kasengkian tu dio mai puang matua sulu kaboro lan Puang Yesus Kristus ia tu kan nokoran ba tu pangka sia bisa bang ba tu nenek bang na pake salah taulan katuanna den duka ki tu nenek bang den duka itu naben pasanan kombongan sia puang matua la untoy toyan lan kombongan sialan misa kasih pulungan apa ina manasa duka kumua biasa mendadi batu katitodoan ya moto misa pekutana la ko kita tu rangi kadang na puang matua atu temu kumua na ia tu kita talolangan tongan siamor tato talolangan melo tongan siamoraka batu malambu syarikika la umpasan itu pasanan mangkambi si turu pasanan siapa akamase dio kaleta di kuadaan tamendadi to mangkambi tae gaina batu to mangkambi masaga ya mo to mai mo kami ta ando kakinan sia kamatotoran na puang lan ungkarani unangkarni te pasanan pangkambi ya teh lan kamatotoran na puang pena masalo. Amin. Tama sambayang. Purre sumanga apu amatua mi toko kamenda di tomang kambi. Mangandokan kumua pakinakan da akida dito mangkambi masa agak setai kaina. Sangadina lakinakan siala malambu kan di. Umpanundu itemei pangkambi ba atu kombongan tu mi sorong laku kami soranasang lansangan na Puang Yesu kiandoy mati olo malabi mi o ambe no sumuga
Amin. Rampoin deta tu kadan na puang matua tarangilan atu ya te. Tontong bangki palaku kumota subscribe ite kadan na puang matua. Sia tapak bagian ni na puang mora tontong umpasake kami surah nasang. Urre semangat.